Ahabw'enshonga nkezi ab'ebyamagara mu disitulikiti ya Kagadi batwire nibakora obucweka ihembe okutangira ebigwererezi nk'ebi. Kandi aha murundi ogu baherize okwongeramu amaani okurebeka ngu batangire endwara ya Ebola ebarukireho mu ihanga lya Democratic Republic ya Congo. Nyamwabaziyo akakiiko ka disitulikiti ya Kagadi akakutangira endwara egi akakumanywa nka District Ebola Task Force kashitamise orukiiko kandi bayikirizingana aha miringo ey'okutangiramu endwara egi. Twekiraniza Rapid Response Team kuvistinga amarwaro n'okweta ba in-charges ekabasobora how bali support following IPC guidelines niko berinde Ebola. Ekyo kubanza baseme ku screening abantu buli muntu wena kutaha mu irwaro. Then basemerire nokwezolatinga abantu abakuru abaino oburwaho bwa Ebola. Priska Kanyinyuzi nagira ngu batireho abashaho bingi aha myanya y'okucebereraho abantu omugombo ranke ya Ndeiga aha nyanja eya Albert ahabw'okushanga ngunho aha nsharo ya Uganda na Democratic Republic ya Congo. So to making sure Ndeiga twatekaho abantu bana abarakoraga ha point of entry screening ebesire POE. Buli kiro niko batuyambeho kutangira nokufuna abantu abo burwaho bwa Ebola obwire bukyali. Okwiha endwara egi ebarukaho mu ihanga lya Democratic Republic ya Congo obwa hati yahirize okwita benji kandi n'abandi benji nibakeyongera okukwatwa hamwe n'okufa. Kanyinyuzi nagira ngu bumwe ahabumanyiso obw'oburwaire obwa Ebola oburukukira kumanywa burumo okuterwa omutwe munonga, okugira omuriro mwingi, okureteshagama omubwina bw'omubiri, okugira obunafu bwingi, okutanaka hamwe n'obundu bwingi. Nahabwekyo omuntu aine obumanyiso nka bubiri ninga bushatu ahari obo ashemerire kutekwa omukeherero. Cardinal signs bleeding from unexplained bleeding from the body orifices, that is the eyes, the nose, the mouth, the anus, body openings, then nausea and vomiting, also severe headache, cough, high temperatures, even bleeding under the skin, chest pain, fever, red eyes. Oguyayongera yihanangiriza abantu okuba abegendesereza kandi bakwatanise n'abashaho omukurwanisa endwara egi. Kandi mweyambe muhondere SOPs bumurafu n'omuntu ayino burorwaho abasaho bebyaro ba VHTs, abasaba private clinics, abasaba government nenyo abantu nywena oburorwaho bwa Ebola batubani babuzina TV ha radio nebisane ebimubira bitimbire bokuro ino muntu otalemo tatumanyisize noburawo tasoboye kutufuna at least manyiso musawo wawe kyaro. Ebyo bikiri bisyo orukiiko rurubeire rurumu n'orukurira ebyo bwegeso mu district ya Kagadi Mbabazi Beatrice ogambire aha kwerinda endwara egi omubana aha kuba atamu ya kabiri eriheihi kutandika. To take care of the children as soon as term 2 opens, and then we shall invite one of the health officers to come and address them on the key issues on how Ebola can be protected, and all along we also using radio program. Ahabwokuba aha nsharo n'ihanga lya Democratic Republic ya Congo Kagadi etwire netunga okuteganisibwa ebigwererezi kubiru kuba biriyo mu ihanga lya Democratic Republic ya Congo heihi na district egi beitu abashaho batuhamizangu embeera bajino mu nteeko. Gasha kwa Onesimus Tuliahabwe ahabwa Tayari West.